Yamwakwa babiem yada se ugu social Adom TV Badwam Jumedi no eso health tips no na yede abro no endpoint homeopathic clinic won adaroma ene yede bro nti dental caries na ye ka ho asem no mesro bo se ho ban yo bo wanum ho ban se be ya wanum a wo bo ho ban nti betimi ayi wa free hypertension no ne diabetes so twitwi usia no pa ne anwumre bia. Doctor number near 0244-867068. 0244-867068. Na one Dr. Duboate edi enkobo. Uti enyum na boy ene dia na sanka yapon kra no nye no ano no. Ensem ni nyina wo ba beka ene adwumakuo no ene de aye nyum ede amma Dr. Time da so. Na the doctor anka se ni ha na musini na abent wo bay de dog baby awo bia nkwaso e chia wa no pay papa be me na no pay am wache mejo so na bibia boko de e ampada romo de na che na wo ho fa de oboa me na se obi engagement atare na show simple sa no ati agum dodo me na se wo hwe combination nso combination afa on papa bia de na kwam ida se papa Adom ma yentio. But I say, my main fancy, I'm fine free Medimafo Herbal Hospital. Doctor Time that so na down on farmer wa hefo nyina na no pay. Na imisa almost say mopomu say na no pay. Na baby ho na wa so ba beje yarehwa e Medimafo Herbal Hospital. Doctor Time that so down no. Said the onum to for na kan say yare bia wo so bia no e Doctor Time that so ho na wa so ba san say wono na de breto so e de ama wo na watumi anya apomuden. Na me na wo ka say yana edru ukuada bia e akra poko asemayira na ne ya wada nso no e akra poko asemayira Fridays no eno premium service na de tie no say premium service a yaka ho asemaka aka no e ya na enya ade huhu bia ne kirekire mu nyina na say obi wo ho a ose me no me busy person me business ahodo a me ye mintimi nya bere emetena Medimafo Herbal Hospital be 30 minutes ansa na doctor ahweme ne science na doctor say safo no nyina mo ya ban adwuma enne mo a mo ye busy a montumi mma metena sentwen se doctor nhwe no mo safo no nyina no omo makwanya se odo beto premium service no so na eno no oba ye tien se oba frɛ numbers e wo television no so no o frɛ pɛ no a kyerɛ se o pɛ se oba Friday premium service no bi ekoba no sa ye ma on number nse ye ma wa hyenso de a ne ye ma o time a o de baba Medimafo Herbal Hospital no enti se ye ma o 10:30 anopa se ho na abenya ho 10:30 no mbra no na doctor atenase eno nti obeduru okra 10:28 a 10:30 boy akohu doctor oba na 10:30 abuko ya akohu doctor eno nti se obi ye 001 obi ye 005 a 001 no ebe ko akohu doctor nsa na 005 na akohu doctor eno 88 akra na ade ba akono se obi o premium service so a utua ba akopa untua bi 200 Ghana cedis for premium service on Friday pe ena no koso Empo Friday no person oba yarosabia ho na enye for premium ti na oba ye wa doctor fo bebre ho a onyankopon na me tumi so de doctor time da so ba yi we hira safo no nyina esa nsem onyankopon na kan asem say ya we se we hira obi na we hira ono na sefo nyina enti so we hira doctor time da so na afi o de bre e de to yare so na watu yare ase de a ene na sefo nyina anesefo ne ya doctor fo a wono mo Medimafo Herbal Hospital no so no onyankopon twedi ampo e hira safo no enti obi biara one wodi nkita ho na omo akwankyere na afi wo kyerɛw na omo oduro no nyame to mi nti oho ebetimi atɔ eno nti Medimafo Herbal Hospital number sa obafrɛ na oni ye di nkomo no 0244 774282 0244 774282 0500 727215 0500 727215 last number no ye 0245 44 9592 0245 44 9592 na afei obi ho bebusa say nyarwa hodo be na doctor Sampacho efiri utiri so kosi wona ase se yare bia ha woni paduanom no Medimafo Herbal Hospital na wo de ba na tem bia na doctor tenase o kase nyarwa hodo no bi wo ho a entatia case wo no Dr. Time da so anim edi enti no waka na sa ni enti no say your bacterial infection, your fungal infection, some infections we nyina entatia case